भारते गणकी कोरोना भाइरस या निगुगु झोया ज्ञानपुगु महामारी जुयाजंगु दुसा कोभिड-19 पाखे लने धुंकुपि मनुतेता हाक्न मेघ छगु संक्रमण खने दुगुदु अनिया डाक्टर तेसा धाकथ थोकथ संक्रमण दुपि महमफि खन्दै आवगुदु गुकुया त ब्ल्याक फंगस धाइ थो संक्रमण या त म्युकर माइकोसिस धाइसा थुकी कोरोना भाइरस पाखे लने धुंकुपि वो लना वो पिन्त थो संक्रमण जोनि वेना चंगुदु म्युकर माइकोसिस छगु तस्क मोहजग दैको संक्रमण ख थो म्युकर फंगस या हुनी जुई गुकी साधारण याना चा थिथि मा मल धोगिना वगु फल वो तरकारी न दैगुया थो छगु नुगु लुए पाखे आपलो ल्यामो ल्यास्ते त थिया चंगुदु गुपिनी मिखातक लिका मागु बुखद इंडियन काउंसिल अफ मेडिकल रिसर्च ICCMR म्युकर माइकोसिस परीक्षण वो वसाया लागि एडभाइजरी पित बिउसे थुकिया त चुता मतल धासा थो तस्क ज्ञान पिगुन नेथंगुदु।